Pogruok e paro mienjo e duol mar riwruog jodongo mag jo Akamba tok moko kuom jodongo oseyo tend duolno kuom bago rombe maonge tiendgi. Jagoro mar duolno Pius Mwaka kaloso Wamunyu kaunti ma Machakos oketo to e timbe mag jakom mar duolno Boniface Kilonzo mawacho ni mawacho sama rombe onego obedie kata chor nyime. Gichiwo ranyisi e gwenge mag Kitui kama nochunogi gi sa jakom mondo we romo manochiki kod jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku odhi nyime kanoreko chano mar bayo burano. Tulikuwa tukiendelea vizuri. Only a few days when after our meetings with the special programs minister, hapo ndio inaonekana sasa kwa maana tungeitwa tujua tuulisane ilianzaje, iliendeleaje na ilimalizikaje. Na hapo tukiwa na shida nyingine, ikiwa kuna shida tukapange mkutano mwingine. Na huo ikiwa ni mkutano tunapanga, naona kwa maoni yangu ni heri watu kuongea pamoja, wajue mkutano ni tarehe fulani na wajue agenda za day itakuwa hii na hii na ile. Sisi hatujui, hatuna ukombi na mwanasiasa yoyote. Sisi ni clans na kazi yetu ni kuongoza clan. Kama ni mtu ako na mipango yake ya kisiasa, hiyo ni yake. Hatuna utu na mtu yoyote. Kuwe kuna nani, sisi hatujui. Ila tu chairman yakuje mbele yetu, tuketi, tusungumuze pamoja, tuone maana ya mkutano wa tarehe 2.